pagkasilasata daing pasin nakauna sampai pasusungon ta ikaw inaghinang nasin palihaatay ko sahaya sin jantungku in pagkasilasamu mahuni ko matay bangin ikaw kakula sa malawa hanggang sa saat sadya di kau mapakita linduran dam di ku ikatugila lasaku di mahalin misan mabut na makakain janji di mapindah di mabaluba pakamatay dahunin paglasan saat saja di kau mapakita linduran dam di ku hikatu gila lasaku di mahalin misan mabut nama kapakain janji di mapindah di dama baluba pakamatai dahunin paglasan pakamatay dahunin paglasan. Bangam, jadi lang kayo ma-request mga like, nakamaal. Lobat mo rin, dapat mga lobat. Wait, parunin sa katan. Pagpapanak na niyo, magpatilibay sa katan. Patilibay sa kami. Patilibay sa kami. Patilibay sa kita ni Watana. Kutu. Ah, mari pa ito na rin. Matu, masuk kita niyo. Masuk dis. Magkanan. Patilibay sa oh ya.
YouTube. Kita di mana YouTube? Kita di sana YouTube. Bawai. Ini kan ada gambar. Mari na po kung sinsaburo na lang. Pas.
ikaw dayang intong dalang. Siniyangot dayang masuratan, dayang ko ikaw insarayan. Sindunya ko dayang tigid lumna. Ingatan bang gawana,
baru jadi oke itu
Akhir. Iya, paling ujung sekali. Apa ini janda? Ada Pak itu. Apa ya? Nanti kan. Ada lori itu, lori sana semua. Bilang kamu juga. Masuk sana. Nampak? Bagaimana kawat pertolongan? Pun kabayan ta. Sunod din ang sinusog. Ini nih. Itas ba? Ayaw gusto. Why, papung, hindi kakas mo na. Wala pag... Nah, sibuk kita lihat ini dapat. Kuan mandam. Nisa. Siap, nanti kamu call balik. Dia ada kerja lagi. Ya? Ju, boleh kau sampai ke Ju? Yuk menang. Sampai dapat. Nah, nyari lagi.
Alam bilang kami namaskar na makiusap kami biar kailan ano atin wala kami kena mana makadali kami Tuhan ulah menakpan kaya wah ini cuma kalabay ng mga saya ini mah ini lampa dia ada hospitalnya untuk layan buang koniaga ng umubing Urin ya. Maka kau magbiat kita day-day. Pagkubos biatin na pagkaw basyahan. Pagkaw asawoltingan mo, iba sinasyawa mo na ba? Pagkubos na syaitan, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, minkulkan bini. Astagfirullahaladzim, minkulkan bini. Astagfirullahaladzim, minkulkan bini. Ajanabtuhu amadan sirran aw wadaan aw alaniyatan sagiran aw kabira. Innaka anta ghaffarud dzunub, sattarul uyub, kashiful qulub, mughfiratud dzunub. Wa atubu ilaihi minadz dzunubi allati la a'lamu. Innaka anta a'lamu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika wa mastata'tu abu'u laka bi dhanbika faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. 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 La yamliku nafsan wa la hayatan wa la mautan wa la nusyura. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli aynaini, min kulli syabataini, min kulli lisani, min kulli ajalaini, min kulli rijlaini, min kulli rajulaini. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma damatil barakah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma damatil rahmah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma damatil ni'mah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma damatil syafa'at. La ilaha illallah baka'un billah. La ilaha illallah yaqinan billah. La ilaha illallah amanatan min indillah. La ilaha illallah kanaka. La ilaha illallah imanan wa siddiqa. La ilaha illallah wahida warika. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah taubat, astagfirullah taubat, astagfirullah taubat, taubat kadarullah. Umat sami Allah minta ampun kepada Allah. Labdas ka'batul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini bukan isab kau, amun ulan na bisa ini diatur saya ilabai kau bertemu mengampun kemikatan ulang Tuhan di sembahyang ini kita pagdaak manusia dalam menaikkan kau ndak kau ini Tuhan ayaw ko inaw na asawang misanin wai dilan ka Tuhan amun panganar pasembayangan pasal amwad tu inhinang ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anna wa tulin ma'rifatullah ilam ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam anna waluddin ma'rifatullah annama lam yakun tauhid wal iman wal islam wa ghairu dzalika min anwa'il khair. Benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'akin Tuhan Allah Subhanahu wa taala himinang hidup Islam 5. Kaisa syahadat karwa sembahyang katu magpuasa bulan Ramadan. Kaupat dekat tidak kali menaik tahun ayat yang maktabah itu. Tak melainkan hilabai kuasaimu pasal ini tu la untah amuan pasal ini amui kekahinang sing kita supaya kita maghinang bijak karena la unah hadis Ibn Farman Tuhan hadis Nabi innallaha ya'muru an tu'addal amanat ila ahliha ka an yutilung ni sembahyang amun ini amanat ya dibalik nurakat melainkan ini itu kita magbawa rukun Islam 5 kaisa syahadat karwa sembahyang katu magpuasa bulan Ramadan kaupat dekat kiblat kaliman itu tak melainkan ayat sunnah kaita kumakaimu ikahalan sing amoy kita anak Islam dan kau akan na asin pakil melainkan ini pagkawin bagian kusi kung ibadah lawan na sekolah insya Allah pasal semua panakaw ka Tuhan ikaw na imang abuhi anan misan pa inamaknya ikaw na imang magpatamang magpakain amoy inang makan panglabi malayaw kabihan mga bulawan ilang mga prusong saga ilang mahailang uno na magpasyalan niyo sa malaykang mabisrantain langog dan do ako anak iman manguan ko ni at kayo mo ilabay kayo mo siya ay tawha magpamina siya babae alpa asawa mo werasan kakuatan bagahan muan mangmamumungkay mo gaman manaw ka lumayo asyara paghapon lumayo sa ato ni atay mamukya pang siyan ilong at baik nangantar to amoy Magawas pang tiyon ano hindi na kita magbawa ng kata sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaiwanan niya laong na bang magngan Fatima daw na Muhammad amo na Nabi Muhammad Fatima anak niya na siya maginaali sa euro lang ang kanihot wag kawin nga mabasa ingkatan basta sin amin Nabi anak niya ya orang niya kana laong sin kataan nito laong niya amuin hatam katamat laong niya biasa ding pulhola palak binas iban sin wa ila hukum yan nakaasawa ang pingkatan ng pagtalos sinutan mat kalimatulog bikare na wag duwa jadi kuan ng tanan dahan tanan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda wa dinil haqq wa barakatuh. Wa qala ta'ala la takfuruna wa qala fa'ishatan ja'a sabila. Artinya kayak bakal kalian kemabihan itu kalian kusin ibadah lah wanak ini sekolah insyaallah pasal cuma panakau manusia ulah Tuhan patuhan ang anak mo kayong paputuhan patuhan ikaw yung mga butanan nawang laong kuya di kaya pagwakil ka sutingan mo najib Najib jadi bapak iyan asubuhan yung ngan
Pagkantong. Kanto kamu to tao. Dahil matutada. Dahil ito sa naman. Kanila mga ko kanila tanda. Ang pagkatwa kanin na, uminawan sing niya uno gusto mo ni ka. Eh, kanto ang buksing niya. Kuma ang buksing niya. Sa buksing niya tanong mo nila na pala. Pag iyon na tanong mo siya makuha. Pag iyon na sa mga kabaw. Tanda hadya ina tanda. Nagagawa. Tanda. Ini namanya karena punya upaya mahala alailah mu'atina jarabina raja bila Insyaallah. 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 Sudah tinggal si bapak ini. Kalsum. Kalsum. Siti kalsum. Sudah tinggal si bapak ini. Siti kalsum. Kalsum. Sudah tinggal si bapak ini. Kalsum. Satu Ramadan. Terus ini Muhammad Nabi. Jadi kaya pagwakil ka ke Muhammad Nabi pagpagpanahan ko kayo mo isip Kalsum atau alam buat orang berjumpa. Itulah. Kaya man pula halal kamu tua. Dan doa kamu kawinan. Yang mana yang ada? Atau temuran? Ada kamu. Nah, lihat kena hau. Okey. Jadi balikan ta, yang ini. Jadi yang pagwakil ka ke Muhammad Nabi Fatimah Siti Kalsum pagpagpanahan ko kayo daw alam muruat orang masing lawan bisnis tersebut. Kaya man pala tamo dual. Ana bantu. Naman kita apa? Jadi kaya pagwakil ka ke Muhammad Nabi Siti Kalsum pagpagpanahan ko daw alam muruat orang masing lawan bisnis tersebut. Emang ko halal kamu dua. Wa adwa tu berjatuh di kendali manusia. La tadiyu makadayun barang-barang sama udut. Dili ni husika. Tum kabatang. Kabatal tahan ni manglangan. Nato na ina. Bakari atu ka aku. Ambo kusla. Hai manglangan. Ana silakan. Aku yang dunan. Si may kau tu Husin, palabayan dulu kami. Palabayan na kita. Di ko na pa ukab. Oh, di pa ukab. Astagfirullah al-azim. Si may kau itu kebatalan. Tanakan dulu. Tanakan. Pakai. Sibuk kau rendit. Apa? Sibuk kau rendit itu indah. Apa itu? Apa itu? Lingkup kau. Pagpakaan kau. Nah, ligot tamat. Oh, ligot tamat tu nak. Berkebihan. Anak mat. Nah, bihan. Balik. Mari. Binga mat tu. Nah, binga mo. Para mila na mo paasyawan niya. Nah, bihan. Nah, ikaw nang giling asyawam. Asyara kay mo na siyan para kala. Tidak kau. Oh, insya Allah lagi giling ang makatulog. Tindag ba kau magkakog giling ko?
Di mo siya bara. Na, kau tak. Subayusugin din nila. Oh, siya na, baran niya na. Asyawan niya ra. Makato. Oh, giling ah. Pagpakaan ko ina ina. Pangan ko Ay ko maluma. Makakuha ni skirt sa niya. Skirt niya kang. Ah, kaya kanan. Malakmang bay sa binlayan niya. Malakmang laya. Inam dyan din. Ayan din namang kat. Ano pa? Marip. La
ودرجة عالية التي تتبشر مكانها التي وإنك لا تطمئن اللهم اجعلنا على ما كانت ممكننا وشوامها لتنر سيدنا رسول الله ولروح أبو بكر عمر عثمان وعلي وإلى بقية أصحابه أجمعين وسائر الأنبياء المرسلين وسائر الإسلام والتابعين من يوم الدين يا رب العالمين يا روح الحسن ثم إلى روح الكتب الربانيين والعارفين المجاهدين الأحباب الإسلامية الأجمعين وشعب مثله وبذلك الرشاد المسلم بالتابعين من الأولياء والعلماء والشاهدين والمسلمين وشواب مثله وبذلك أرواح أهل الرحمن من المسلمين اللهم من إنك جامعتان ولهم كاملتان اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لكن كريم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والكافرين ذلك فضل من الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أنت تكفر اللهم اغفر لها ولما أبي وبني اللهم اغفر لها ولما أبي وبني وجعل المروى دعواهم فيها وسياكم وسلام آخر دعوانا وهم عليه الحمد لله. ووالدنا ولكم المسلمين وأنه لا يكفرنا ويرجمنا ولا يدلنا بهم المستقرين. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب ادخلوني آمين والصلاة والسلام اللهم تدعنا بهمتنا إلى أن محمد رسول الإسلام يا الله جل من تقدم من يا الله يا الله آمين يا رب العالمين يا إله العالمين يا الراحمين من جور إنك شفيع عليم يا مليم إبراهيم نسبة مني إنا مكاه من دعاء والشهادة اللهم اجعلنا إنشاءنا وحفظنا وثبت إيماننا وإلى الخير قريبنا واقضي وإنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة والقوة والمشاهد وسلامة الجنة من كل بلاء الدنيا وأيام الآخرة وشر الدنيا وشر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا أمورنا مرات قلوبنا وابدلنا خدمة الآخرة اللهم انشرنا في كل الباطن وكنا يا أبداك وارحمنا يا أبداك وارزقنا يا أبداك وافقنا يا أبداك وقنا من القوم الكافرين اللهم اجعلنا من الذين تقولون لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشهدنا بالإيمان واجعلنا جنة مع الإيمان اللهم اجعلنا مع الإيمان واجعلنا من الجنة الإيمان وارحمنا من الجنة الإيمان اللهم آمنا من كل بلاء الدنيا وأجمالنا آمين وشر برحمتك يا رب العالمين اللهم إني أدعوكنا إلى إنه لكل هم وغم ما شاء الله ولكل بدن منا ولكل داء وشد أدبنا ولكل عجوبة نقولها وفي أنك أجل عبادة من شاهدها اللهم بالإيمان ومثل لقاء الشهداء والدين يوم القيامة جملة الأولياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك رحمة في ديننا وعافية في الجسم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا بك المسلمين من النار اللهم آتنا رزقا جديدا وأمرا سهلا برتيبا وجنة من اللهم أتنا من خيرك الهدى واستقنا أمنا جنان يا كل كريم وعليكم أمة محمد اللهم مثبتا آمة يا رب العالمين اللهم سلامة عنا وعلى الهجاج والرجاج المكافرين من أمة محمد أجمعين بارك باركنا فشكر يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم البلاء والبلاء والبلاء يا أولاد kepada bala pengantin berkatan di dalam baik ini sebab berkat mas ya dan tuanku engkau cuma dapat kepada wan anak dan izin ya aulia
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم إنا تتمنى صلاتنا وجبنا وتمنى ركوعنا وتأمرنا وأتمن تكون يا أولياء الراحمين اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من شر النار ومن كفر من المسلمين والمسلمات اللهم ربنا إنما إليك من السماء تكون عيدا لأولنا وآية تكون ذاتك اللهم اجعلنا مؤمنا بالناس والمسلمين والمسلمات وبشرنا بأسر وإنا جنة هم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنزل بها في جميع الأبواب والآفات وتبتل بها من جميع الجهات وتطهر من جهة ربنا من جهة الدنيا وبعد الممات لك يا أولاد جميل كريم مجيب الدعوات كثر جد البر وبين الكلام الكريم إلهي أنت المقصود إليكم من الجاهلين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد Amin ya Allah. Amin amin Amin. Ikut-ikut lang ba? Ay isip pa tao na ba kayo? Ba't nagkaw kami nito? Mabawi si Tulay mo lang tapos lakulat. Yala. Babay po nito na. Hey, babay. Hindi po. Sakto. Kasi kasi dapat kasi gabi lang nila na kaya dyan. Nagmaluwa ko ka. Ikaw na. Lagyan na sa mga. Basta kakuri. Jangan jauh bukan kesulitan kuri. Jangan kita. Dah, satu kali. 2, 2, 3. Habis sendiri. Sendiri. 2, 2, 3. Dia mau bukan mid to wing. Ayo. Siapa lagi? Sama-sama.
Waktu ini siya. Wah, direktura. Ini. Sintag na kiyak pasara pangenal way katujuhan. Ikaw rain kita pangatayan miyaya laong atay kiyoyan sinikaw kiyakilahan. Ikaw insaya sindunya ko tigit lupa
na naman. Janji ko kay mulayan, lasa di mo tawanan, maksud simpangan kaya kamatayin tutuan. Ikaw raing kita, pangatayan miyaya, laong atay kinyoyangan, sinikaw iyakulahan. Ikaw insaya, sindunya ko tigidlon na, di ko mahinang ako kay mo magpinda. May matawa na nilaw rin din. Saan ko lispot na dyan sa likod. Basan mo, sayang Tingin lubid. wala malingkat, sipag sinahira. Ikaw, sayang, sindunya ko tignan na, di ko mainang ako kay mo magpinda. Pasan mo, nagsaya ang dunya ko, wala malingkat, sipat sinahira. Ikaw, insaya, sindunya ko tigidlon na, di ko mahinang ako kay mo magpinda. Basan mo, nagsaya ang dunya ko,
balang panasadya in pagkasila sa hangkaraida bisan kita nabutas ayaw sadyang lupahan in mga liyabayan ta kaya bisan kau malayo na ayaw mayan ako inda lupahan subay mo tungtungo yung mga bagas ng kita pagkamatay magtunong kita oh daya malugay na intumtum ko kay mo huwag kong panakauna sa palumanan ko habang umaas mo sa bamida miskinan ako kaya minsan kita nabutas na ayaw mo yan ako lupa nilupahan mo na kayo mga kamaskulat ka na bayan na sari na dumuwa na yung kalangan mo itandaan kasi iwan lasa kayang bunalhatiin baita tunang panagnan haatay di malawan minsan po ang tahunan masiha pangatayan kasila sa mahunit papasan kayang dumuga ing kalangan dumuga ing kalangan minsan imbaran di mo nagkalagihan subay mo tumtumo imbakas taliyabayan subay mo di kalumpahan oh dayan malugay na inbay ako kay mo huwag kong panakauna sa malumanang ko mamisara I love you pasalagin na miskinan ako oh dayan malugay na intungtong ko kay mo huwag kong panakauna sa maluman ako habang umaas mo sa babida miskinan ako oh dayan malugay na intungtong ko kay mo huwag kong panakauna sa maluman ako habang umaas mo sa babida miskinan ako sa babida miskinan ako sa babida miskinan ako
Tinduran, keren.